But I'm not, you see, I want him to fail. I want my party to win the 2028 election. So you want him to fail? I don't want him to fail as in fail. But I know they can't do, the NDC, the kind of things that I saw when we were in cabinet. The same Ghanaians in the NDC. So it will be transferred across there. But I don't want Mahama to succeed as in succeeding. I want my party to win. In the first place, Owura Eugene Antwi bosome nso a atwam ya na oyɛ member of parliament ɛma ɛwɔ MPP din mu na abusuafo no kwasɛm ɛwom ni sɛ saa asɛm oyɛ ɔkaayɛ no ɛmfa ho ne nkyerɛmu bia ɔbɛkyerɛ ɛntɔ asomo asɛm a waka no waka wɔso ɔpɛsɛ president Mahama faili sɛ ɛbɛyɛ a ne party ebetime awe ne akonnwa. But on this program, as it is, Yema Owura Antwi, ene womo a omo dwene saa no nyina ahunu se ewiase se wa ma obi yiye yo anye wo fa wo so nye ye da se wa ma obi ye koduru anye wo fa wo nye nkonkoduru da empanifo se wa ma obi antwa nkwa Uncha na waba beduru babia na ojina no eno na ebinum kan say wa ma obi antwa nko na uncha du whatever it is. Bottom line and say papa no kasa no kasa ye no eye kasa bi a ehon nte e magana eye kasa bi a in this time and age e wo ye politics mu enye kasa we na ye party eye kasa bi e se Ghana fo nyina no ye di ho ye yawo eye kasa bi e se MPP fo etwi nanim Eka se debi MPP fo ye nya konwa so a ye beba nanso nye saa kwan no eso na ye pese ye fa eba aden wo refi se omampani Mahama efeli a enya Mahama na afeli o se omampani Mahama anye successful ofeli na mamuo mu a ye na ye ho bekire ye Ghana fo temamufo no ye na ye ho bekire ye nkan ya bo bekosoro yensuo bo bekosoro ye electricity bekosoro enti se omampani Mahama failure eye Ghana na faili na Ghana so failure temamufo na ye te oman no ne a ofre yen ordinary Ghanaians no ye na ye be suffer enti for me and on this program as it is ye can okre said ye te no opani no wankasa ye kura matise se oso ope general secretary abedi ewo MPP mu we no de general secretary the MPP for mu okwantwa in the sense say party me one DC me one PP but aye nyina en say ye de beba abenya aban to me na ye de aye o man ye ebio se wo bompa ye se wo ye MPP ni nya wo party na wa konwa so enti o man no ni enkugu a na dia opese wo kire ne se o wi afi se ye de o man ma wa amamwo ya ntoaso enkugu bia o mampani Mahama ebedie no so odi nkugu ne na Ghana for kasa o mampani Mahama di nkugu nti yensesa no na yemfa ma ani PP mpo a ani PP for mo ba o mampani Mahama nkugu no ebema mo bre ebema mo be bransa na mo hunu manim enti mo so mo bre be so no mo be krakro no ne mfom so ene ne nkugo ne sinto na wie no ube se na mo so mo braso Ghana for be ka se mo so mo ba ya mo ameye hwe eno ne ye ne ama eye emfie aduasan miense o se aduasan nie Ghana yete dia yete ya to aba ya change afri NDC akọ MPP ya afri MPP ko NDC ya afri NDC akọ MPP sa NDC bo na de ama MPP bo na de ama NDC ni nyina no o man Ghana yete sade ayete ye ntumpon efi se amanyofo no adwene we ne hye omutim Mahama na te akonwa so nti se me MPP ni na me wonimde me won susuye bi me bompa ye mpo a me mpa ya me bone se o mampani Mahama oni nkuguo adenti ese ye dwen sase o manfo adenti ese ye dwen sase o man ma e ya asem bia Ghana fo nyina
was say ye kassetia. And this statement, this month, July, yeah, and oh yeah, interview. Or can't no. And I am surprised everybody is quiet on a statement of this nature. Obi aye quiet ewo ho. And so ya asem bi edika, etwa se ye kan, na yanka, hwan ne beka. Enti ese MPP for kra, mu condemn owura ne se, opening kasasa, ye kuo MPP mu, ye nkasasa. Samuso man kana mo tena ho a, enkrofo de betag mo se, sa na MPP 40 enso bia na ye ono nko anadwene ono nko ani nsusu ye ono nko ani mpaibo enso bi be ba be sare mo ebi be ba be fore mo ama yaka se MPP4 say na motie MPP4 eti say enti ebusuafo owura no kasa okan ye no ye ne assetes so de ye hu ni pefe se eye kasa bia antwa ye eye kasa bia ehonte eye kasa bia ye di ho ya fi se ye patriotic song bi a yeto ye nnwuma oman ne nnwuma ya yeto no ebi o se ma oman hu hiao Ghana man eye meno ye dia enti ma oman hu hiao se o kompaibo a sere wunyankopon na fa Ghana hye ne nsa efi se oman no se beye yo se enye yo efiri mene wa se what ya say o kompaibo a bompaye me come Methodist ye kwa sorry a omoma ye bompaye e de ma oman panimfo ye bompaye de ma oman no na makoka se NDC na tia konwa so nti John Mahama na ye president nti ye say ya kwa sorry ye mompaye mfa ma oman no a me say enu nti no me mompaye no ebi. Unfortunately yes sir you are not serving God. Yes sir you are not patriotic. Yes sir you are not thinking nationally. Wonchire bibi a kire se o dwen oman Ghana ho. Wonchire bibi a kire se wo ye oman ba. Enti abusuafo ensam niema se ye ma ye ni bere na ye condemn statement of this nature and say nipa tese se owura Antwi. A while ago enche bia o no ye member of parliament. Enti nipa we say ade mra koto nanim se ye nya enwen oman no ho a na dwen be kosan de na obedwene de na obeka eye unfortunate statement e was say obia e condemn ni statement na what can say ono bompaye say o mampani Mahama be faili na ofelia na kire say any PP4 enya kwan aba akonwa so. And who told you say Ghana for hia say MPP be say aba akonwa so? Who told you? Se you know, ye nim ne besi adekye ne ye nim ane say ye wo mfie nan, like it or not. Se wo pew, se wo mpew, mfie nan a wo ye nim die eye ani DC ene tie akonwa so. Enti anopei yasama ye ka nyina ne say se wo mpaye bia bebo a wo bo a bobi ma NDC aban. Se be ya ombenya anisuadi hunu, ombenya akomapa, ombenya adwempa na ya dwen oman Ghana eho na yesisi ye do oman Ghana asiyie se be ya eso aba ebi be kan ye eno ntina mpanifo bu be se enkwan eyeda eta ano esabinom enkwan eyeda ta ano sabinom enti se obompa ye se NDC enhwiase omampani Mahama na mamu enhwiase na ma MPP kwan na ma ba be dia konwa eno kura no sade awodwe no enye guaranteed because so mampani Mahama di nkuguo kura mpo na se Ghana for say still ombeto aba dia mandisi a ombeto aba dia mandisi who becomes and who forms the next government no obi anim eyo nyame pe ena onim party a ebe form the next government ne anipa ka nyina de ya moma dwene eye munsusuye eye wishful thinking minyaya eye dia wunyaya nanka abam but eno no so dia eni wonsam ewa awurade nsam awurade na be kire direction a any given point in time bia no party a obe form government na se awurade so betie mpaibo na wahye ama watimi form government a ejina niema bi tese sei so
ya research ama ye hu say MPP nkugu a mudi ni 2020 eye 4 abato mi dodo na gina nipa binum a element a ewo mo party mu wo mo anum kasa so wo mo anum kasa ene ne ma mudi nkuguo enye hwe o ene ne ma mudi nkuguo nipa anum kasa ene ne ma mudi nkuguo enti ye besere se efi na ekoi se wo MPP mu wo NDC mu ensama ye bie ya no eka no ewo se ye measure ewo se ye hwe ne ye na nkofa ensem amfa amreyen meka nipa anum kasa ema mudi nkuguo no kasa ba ko a ema MPP di nkuguo number 1 eye nana adodankwa akufo ado sa me ono no we president wote na sembi okan ye okwa Ashanti region ho ba bi koye radio interview ena oka kire nipa na ewo ho ne se omo beto aba ama na omo nto aba bi ompe bi omo nto omo banko eye one of kasa e shegana fo bufo bepem sabre voter region ho ba bi ensuo yiri fa nkrofo omampani timi shegana fo anim wa nyina sa omampani ogina se party ni e kasa se e ka abato nko ade a nka memma ha efi se motoma ba monto mame why ne kan se Ghana ni bi ekoto aba e automatic se o ye president yakonnwa so a e se ye to aba ma o party enti abusuafo me yes amfanto we nyina mo ahunu se nipa num kasa politicians anum kasa se etofo mu a enyo obia ne jai asem chewu enyo obia ne jai ode asem che obi di saase we be hye ne tim e de akoto aba e de atia ani PP enti owura a okan saase mu Eugene Antwi we beg you se pese oman be ye ya the rest of us Ghana for there ye pese oman ye enti we don't pray so omampani Mahama on faili na ofelia out of ni failure no ena NPP mubenya kwan aba akonwa so which of course enye guaranteed so ofeli kura mpo a Ghana for beto aba amamo enye guaranteed and we beg you going forward kasa of this nature Ghana for yempe ebi ate na eye kasa ehon ente emwa oman kabomu emwa oman kankro omwa oman chechireye etwe oman san eye ebegu egu kasa enti na kire se amanyofo mo oman Ghana mu de monko am botom monko am yafunu ena modwen ho Ghana for aka ne de you don't care se wo o party back onwa so wo ye minister ana wo ye MP ana wo nya position bi na wudi na wo satisfy wo ho na Ghana for aka nyina no yes so far you are good to go we are okay with it.